Ona gutuika urugamiriri wa kambuni iri kuruhanitio na waaki wa ndemu cia Kamwerer na Arror no cirathi na mbere na kuhungo mahuri ruhonge-ini rwa uthuthuria na wikinahi. Munini wa President neteteire waaki wa ndemu icio akiuga gutire mbeca ciungumanitio. We've heard, for example, that the government has lost 21 billion in Kamwerer and I don't know Arror dam, which is a flat lie. The money in question is about 7 billion. And for every coin that has been paid, we have a bank guarantee. Ruhonge rwa uthuthuria rutafanĩtie mutaratara uyu wa kũnga rũgamĩrĩri ya kambuni icio iria cihokeirwo kandarathi ya kũgeria kwenjera makĩria cigĩkana wĩra ũrĩa warĩhĩirwo nĩ warutirwo. Ruto ugĩte nĩ thoni kuna riboti iria iratambio ciĩgiĩ waki wa ndemu ĩno ti nginyanĩru. The correct information must be used as we target the fight against corruption so that we can rail the true culprits. Ona kuri uguo ministry ya Maai yugite waki wa ndemu ici cia Kamwerer na Arror nduri rungu rwa ministry iyo. Minister wa Maai Simon Chelugui yugite ndemu iria rungu rwa ministry iyo no cirako hatari ungumania na riria cikarikio ni gakorwo iri kiguni kinene hari bururi kuona ni cikari na nyota wa Kenya handu ya Roma. I want therefore to assure Kenyans that under my watch there has been no abuse or misuse of public funds. And I will continue to endeavor to protect and secure all the resources, all the funds that are put in this ministry. Chelugui yaugite ndemu iria ikwenjwo rungu rwa ministry ya Maai ni mirongo 57, imwe ciacio ari ndemu ya Thakwe, ndemu ya Itare mwena wa Naikuru, ndemu ya Karemeno gatagati-ini kaingi. Now, the projects that have been subject of discussion are not with us. Are not in our ministry, lest one project called Itare. Kamwerer and Arror are projects being implemented by another ministry, that is Ministry of East Africa and Regional Development. No ona Chelugui agitetagira tafarira cia wenji wa ndemu iri rungu rwake, aikaria mwena wa Itare kaunti ya Naikuru ni maikitie makaya mao makiuga mbango wa kumathamia uthirurukirio ni ungumania kuona matire marihwo na kana aria mandikitwo kuruta wira wa moko ndemu-ini no kwamukira mushara wao. Tunadai kampuni miezi 3 kuanzia mwezi wa 11 hawajalipa mshahara, na mpaka saa huu juzi tulienda mkutano wakatudanganya. Unaona vile watoto wanakaa, hakuna malazi, hakuna nini, hakuna chakula, shule ni shida. Watoto kwenda shule ni shida kubwa sana. Ruhonge rwa uthuthuria rwathite makiria ma rugamiriri 100 a kambuni itiganite gwikinya wabici-ini ciao, oho magituma maabitha ake bururi-ini wa Italy guthuthuria kambuni yahetwo kandarathi ya gwaka ndemu iyo. Mubango uyu wa waki wa ndemu wambiririe mbere ya thirikari ya Jubilee kuingira wathani-ini na urarongoreria gutigirira gutire gicigo gia bururi gitari mai. Weji wa damu kaunti-ini itiganite ni imwe ya tafarira cia thirikari ire koretwo igitungwo ni mihinga itiganite kuma kuri muingi o nginyagia aria mahetwo kandarathi riri thirikari nayo ihinyiriirie kuna ati no nginyagia irikie tafarira ici. Ngiribotera Inoro TV kuma guku muci munene wa Nairobi, ritwa riakwa ni Julius Karithi wa Munene.